torong ni penanggo me o na kina bekem ni no ni dola na no ni katung ba bekito na tamban ni tukutuk ni matintu pe me ndo na kana pitano la kalaka ena program na Voqa Ni Davui ena songa na ulutanga toman sa tongor no ni delintebeli berani doru bitano kina matani ko wambo to na mavango madawasa bekem ni na kena mai bitano takina Voqa Ni Davui matintu ena lomanon tampaslaw kasapa istakitelanga ena lomanon paslaw kera ni do mandangan na nomoni ba madar leka embalate sona ka sa tikulomani Voqa Ni matintu mengaram kin len wono ena lomanin baki wailab satu ya matanda na wale ni muluna na turambale marambale na turang marama dorbo kenamane lewa kikem normani nindo talita kana warong mai na ngoncala ni kakomrengo ka wo na chikin bertona tamban ni tutuku kena tamban ni kakomrengo ni me solijun dan ngona me roni talno talen kina wekem ni don magawas na magasawit ngo dona magawa sing ni rawa ninda tuna ni tig wuni magawa ni na rawa no bikato doko sangati no matentu tuan wa so wala i we deputy prime minister ni tu lavo minister of finance economic planning ni sing ni rawa ni we cannot take the outcome for granted. Na budget and the sangat tunga. And na tabi ni Tony Bisanga me ronga si me vovisuta na itutu ba di bang tagilabo ni matintu. Yan magongo kitu kilatalangan ni urtua sanga. Bida na mga tutur to sulimay membalat tanakan na bisuta keso na biultanga na puno evangelikin na ilab ni matintu me baleta na nandambula raramba amani sianga ni kitu wandonu ya lelewa wandonu ya na yochoti ni labelinga kawamba ni tutu ilab me baleta na embaki rusang ulkalima kina rusang ulkaono baka may watawari tika na kena bibisaki na singa lutulevo na tu labongo nama kana matentu ni na rawa ni dalata na bono viti na dalata bata dina ni tosta ke lelai na kai krea na matentu se na non di nau mana vi kai vo burea mai na matentu mai vi kendan le na revenue lebu da ke toka na expenditure na wanga tagilao kalai na kumuni lao mai ia sa tutu yang dua na matentu burura sa nindina juga na bembaki na lebu nindina ungo me bakartu aba lewato mai na ito ni Bisanga to na nomor to ni dina juga na matentu me somi na matentu ya kito wani tadi bertu sianga sianga ni dino tengmene labo songo membaleta na vivi ni matentu dino tengmene labo membaleta na vivo torrektaki na torrektaki ni wonoviti na development na capital expenditure me tumbukinoviti sianga ni membaleta na isau ni vivi ni matentu se operational cost meka ni vivi baki tiko ni matentu. Kaya kitu nuinde ito kakina ni na rawa na wika kitu watura, si watura may na Minister of Finance ka mani kitu ndubat kina na ito ni matentu na ito ako bata na People's Alliance na National Federation Party bata kaya na Sondalpa bata kaya ito na ngale mai mertu me vituko ni me vertu na leo ni song songo
na Fiji First. Na Fiji First Party nei Prime Minister Wadengo Marama. Tu mentosi mai tu mai vito kon ki tu rawat kina bawena kana na dinding na madawa saudingo. Ya na itu tu voi lavo ni matentu. Na vi kai so tu vana na matentu me vivi ba kina na matentu ko ba torda ka kina na bunoviti. Na development na capital projects, capital expenses, but na recurrent expenses ya kona ko di tunga kina na matentu na bembaki. Veio sa kibinang sara levo na ulutanga binakar tu ko tu mai i Tony Visanga ia na be ka nangai vogadurumi tiga na itu tuba katrava mbeleta na mbaki katrava na itu ni vanga te lava ni matentu na budget ni matentu vogatau te tiga na kair tu mai na leni vunu na lomo ni mbaki voka talanga kina na non da vanga te lava na vomi na te wale uver na leni vunu obiter tu mai vunu tani sibi na ndona dolu na milioni na dola ervaku tu mai na viambaki weekend o na wakanda ka ndamai vanga tai tu na leni vunu obiti sangai vo burema na vi boga da baiso ka wili boga revenue kina matentu na mal na mbakisau tingo en dua na dolu ka vitu sa ul ka rua na dua milioni dua dolu na milioni vitu sa ul ka rua na dolu na levu ni labra ba ko tu mai nei tu ke na mai una tani weekend na tu ke eviti anda nei labra levu o ken na rawat nga na ya pa ke tolu na rau lima sa ul na milioni na dola na ken dei sau salaries and wages en dua na rau na milioni na rawat nga tu ke mai na ken na lista tu na non tangel ya na levu ni lavo era boy tabi tu mai kina o era na kantar tu mai una tani no vika ke ngo ni sa mai sa ko mai vitin sa nge voli kina kenta e walu sa volu na presente ni labor va ko tu mai na e se nei lavo na tura nei tu ke e ndavanga ta ke na vivoli e non da so mi vale so mi liva e va cambia che rendo tu non perché na kena ta uni we spend na consumerism en dala ivanga taka na voli na vikawaya limo al sargana presente en da marroa sen da biuta na bunora ni boka tumbuta ki na non de la tini ka limo na presente en da vanga taka tiga na non da voli non da vale non da vobi na taka non da vale na kanga en non da ngaba ka tikenda kenabo en da marroa limo na presente walu sa ulu presente en da vanga taka na non da voli ka zoiri en economy ni non dono dona itabilevo ko wa mbita to ani mate nungu wasa na mate ni ngono wasa kina ni dona itabilevo toka weekend ka roita mbati kina weekend na kanda tu me babala levo da sana la barba ko tu me lele quando rawata o kenda na kenda isa do vi na te kina ver na turana marama do ro no ne lewa rambiu nua merle da vaca para vivo que eu mai na nanda mula na vicina makasak turunga pramista na nomu ni tu kawa ilabo ni baki wo satu matanda radio ni sera kamanda wala kala weekenda merromo na lewiti na ka ni salewa vivo kana kena lutu na vet na kena walu tumin na so di ponto ni basi pakakina na vida na bata ko ento lava ki ve kenda na tamata na voli ni kakana pakakina na kena tubu ni sau na nona na walisles wa matintu na tumbu ni kan reisau na matintu endo ngana ka kitu ai ala taka ka kitu tuona ver na leoni bonua ve ke muni na leoni bonua
ngona ka ki ton le valta ka ngona ki tu sana matentu kina amani te ultima na mataini ambaki na rosang ko tolu rosang ko ngona rosang ko lima tumutu mai ba lalai na kenda isa una ka matentu ngona ni tu sanganga me ki tu wandita kin le no ki tu na me sau leila indundu na basic minimum wage non na la matentu se ora vi campaign teleso me toca na vida nan dola $5 que tu mani sanga que na me to so tu na tumbuni sau na tondong ni matentu que era la matentu kami kawi kina ngori na que na tumbutal na que risau na matentu te une matai no kasita na matai ni singa ni ula tumai ka me tunga me varita itu kena ni kitu nakita me kitu mai value taki me kitu ro ni wator taka na kenra isau na daga matentu samai rawaya wala tumi sumtalanga na e wala ni vika endo tanga na isau ni yau se kae kau mai se vol mai me mai volta di weekend na value added tax mai vol tu sombu mai na tin ka 5% kina tin ka rua ve mama na percente na kana tribu na vet na viu sa urgandua au ai vu que to ni prime minister kero vu que to ni prime minister vata ke na kangu sambaleao te swata kam comida ka kong mai kina matai ngona na value added tax lebu sarara kunduaka na le bonua ia na value added tax ndo na bogada va enda somo todo con le bonua ke va via bulia ndo na ka toka kina na bogada va ni value adding ia mononamaka ni ona soma na bogada va ra weekend na minda ka ko ni bulia so na ka lava kikina ni wadadango there vet free item there zero rated items urna vi kango erna kai yang weekend na visinga na wani mate na so na kakana nda kania todo ko na visinga ka rasa talanga da tenga nda ngoliva nda siwata ke bakanda wadoro kakina nda na sing so manavet ia ni lutu so mbu mena rua ve mama na presente sa tutu bateni sa suliti na matentu na rawa ni akumu na mai weekenda ruan rau 5 na milion na dola dona presente en dona rau na milion en ve mbaki ni sa rua ve mama sa ruan rau 5 na milion na dola sana sing kumu no mai weekend se songo no mai weekend na matentu that is the revenue that we could have collected but we have decided not to rorata na isau ni bula na missing the cost of living the baklani wakasa bimbi mai na dola and the dola tiko and racinga and uni saunia ya ka toka kina na saunia ya and somu mai na no nua karata mai na kauto mai ke na matentu na bosumbur mai na duty na excise duty na vikawa na import duty and tangai mai sulbi kanda na no santa boita bitu na kana so milis kina matentu na vi kaiso sa so mana matentu vera kauto mai na kai tu ya value adding value added tax na VAT Naksaka turang premista wala na ken may solilis talengo na FNPF kana 8.2 kalima na percent 8.75% na interest payout nirani ndo mandangan num ni pamatala kala kami baleta na tikinogo na wale na ilabo rawat tiko na FNPF
rawata voi levu mai na tiko mananga na ilawa nda musu ke tiko kenta na leni vanua and so me tiko endua na waswasi ni lavo ka tu kumuna toka na FNPF tiko ngana itavi nondra ito kenda ka employer wata ki kenda na employee and suli lavo todo tiko kina FNPF dei nona itavi na FNPF me voka tumbura na ilawa ya me rao ni lewu dake na ilawa nda taura ni na sawa reu lele na ilawa nda somitiko wata ke na ito kenda daka e na ngoni da daka wuli kena na kena mai voka tumburingo sa i voka rita ki ni nona rawa i lawo na FNPF mai na nona investments ni voka nda kilaitiko ni lewu na hotela lewu ratu nanda vanungo sa tau kena tiko na FNPF o mimbi ratu na kali lewu ratu toka mai indena rau menesa sebuah they are partly owned by FNPF pakai share tu kina na FNPF ni sararawa tumbu mai erna bi hotel ngo samai lebu kina na ilawan ni FNPF sararawa kina buana FNPF me so mo weekend na members na wi lawo me ka di nguri me na ilawan nganda rawat ti mo kenda ninda nuitaka nda wonu nuitaka na non de lawo non de saving kina FNPF me lagi mbiuta na FNPF na bunora ni voka tumbu la kina me tanga i nonda wata kere na yang ni kan tumbu na walip sarra tora PM wada bona ken na bolu tumingo na soni wondo basi cine paciente na bas fea ndirani pamadala kina na bas fea drop 10% na Rikango era senso tini talita ka vole na nandau urna toke ni basie ni volu tumiso mbune la vorrota me vikanda ni vonu ni ndondo basio ia me sangai me vorrota talanga na nonde e dola ko irna toke ni basi e volu tumiso mbune matentu e sona kando lava ki ver na iso ni wai na iso ni basi ni longo ni taia ni basi na kena komai sa volu tumsum talana kena i wadawadawa do lava ki ver ni toki ni basi arau kina me ravolu tumsum ne vondo weekenda endo vondo basi me vina ka joki nando bula todo e sinin do dolatan dondo na i dolongo wa mi bitu na no dolata na lutu ni Untuk modern basi na matentu. Nono volu tumusum telanga na kando lavaka mai ver ni toke ni basi. Unita kan na talita kan le ni bonua do vi toseaki ni na volu tumina i sa ni basi go a sintu ni mentali vondo basi sarvoliu o sibia. Dalam ngai na vonu enda dormi da la kokina ngante mi da la kokina ka kuana vondo basi ultu ambra sa lutu ri se une vondo ni basi. Nak. Turang pramis tahu bambot ni may katiba kinanum ni tutu ka bay labo ni bakiwo sa atu matanda. Ni katiba katalangan na bitan no ni kena sasangan ni matintu me valuti nan rabua. And non the biti. Kera merenin dom na nandom ni pamadalagalakan. And tutu kango. Rosalawata tiko na nomu tutu ka bakay labo ni matintu se indo tan na tutu ka na salvatunga ngana nunggu basanga o nunggu viva un geti o mi bitio weekend na itu kei ni sa elevuna ilavanda rawat tiko na itu kei mbaka tuan to kei ilia e walu sa ulna presente ni lavo e walu na ikatini ni lavo enda rawata enda sumikina enda vingoma na itu kei na viambaki enda vangata tu ana bulbul se enda sumitigo vera na itu kei ni valente tiko kina ka tini ke 5% enda vangata meleta non vale ka 5% enda marroa se enda biute na bonua ni tumbuta kina de la na vikango tuan tigo ni singa ka suara na numani racist to kan anu go vivo un gitinga weekend na itu ke esa ka tu na vi mat leso
O kenda ngau wina kata ni singa mu wambibitaka rawa ni da voluta na ndrabu kenda pakati kenda ni da tuwana waka mangwasa na ilawo and the taura tiga na biambaki wakaki na matentu me tuwana talanga waka mangwasa na ilawo rawa tamai weekend na ni banua rawa tamai non investment tu na bimuna tani so na banua tu kena na ilawo marroi ni matentu ni rawa cuma tumba na mai leuta kena ilawo kumuna mena matentu se na revenue karau kinua me tu musombu na kai lava ki tala me bi kanda ni bonua menda na saumani na be buke kina na tumutiko ni non do no vit au tu no to kina ni sia dina ni sia ni tu ana mai voya na menesta ni lavo o ya unga u bina kata mo bombi bitak to declare war on poverty menda voluta na bula ndrondoa rawa ni darawat ni daraida na levo ni lavo era vaga taka era na Canada tiko na Bureau of Statistics ni ngona bonua this is the poverty line nei tuke nei levo ni lavo de toro tiko na vi yembaki se ani ndovi ke mo to bata average kenda de tiko ia kisa na yala ni ndondo wochu sarera enda sini ndondo wochu nei tuke enda rawa kai tiko binak enda siang benga ni ba tare tiko wa matau mera wani rawa kai no wele blake o era na luvenda ke na era muri kenda tiko mai we have to fight poverty but we have to fight poverty by wise investment wise usage of what we now getting and donan rauna milioni and rawati tiko na wada ningele la cuma weekend tolan lim sa bulu and kumon tiko na kende sau and we bulu na we madawa and donan dolu wicho and bulu kalima and donan dolu wicho bulu kalima na dolu na milioni and rawati tiko ma vivera era and songan tiko ma vivera na kanda era tu mai ono tani 1.075 billion na dolu na milioni ilaw lewe menda bang tawa min ba mangosa sana rawan ninda to sai tigani malua na nonda iau na ituke kana tu na no tu bega na ngono ni nonda tu na ni business asa ni ra tuke ni bono vite en sama tuke bot ka tu sanda mai le ni bono bot ka tu vite ia ke ba kai na kai timenda ka ko ni gai si va menda vinga tita girtiko ia me fa que tiko na bien bakia tostunga bo malua na no anda voliani e na vi kambani sara di na ka tu no sini dona non dei eu nei tuke na di va business vina kamera di va tu na Canada and we take to aqui na que não dá que não quer tu que na danga na da beauty na de lavo na investment portfolio de tu se vive na bange men da marreto naka toranga pramista na nomni va madala na tikinongor kre mendrusan de sarani na mbose ni Fiscal Forum Ngomot ni ando kini nomni time ni ani dolapon na bos ani lay bandi tekir talngam la tan nomni sesanga en wasa ni sautu si Ocean of Peace na kira ni kay ndo na nomni mamadala ya na tikinongo na wale na Ocean of Peace endo na sena Zone of Peace endo na sa wakasan tagi wambala utumai senga ni dhabuti kena matango se lewu ke burura me wakawa gale tukuna en ronondolu rusul ketulu na 2023 na United Nations General Assembly ngo sama i New York o tuna kena ni sanga witi me wakatura ke we kenta todo kana we matentu
Voqa Tovata, and a Lomani was Pacific Islands Forum. Me Mendavi Ngoma, a Kena Sangai, Sisa Sangataki, me Kilai Eburura, na Pacifica as a zone of peace. Mereka pun ikut teman rival, orang lebih matin tuliu, mereka mai vala juga na Pacifica. Dan lebih nak katakan dah me zone of peace, bonua ni vi malu ai binaka, vi aluani, bonua ni sautu, kamani watur kena, oleh semua sangat meda kata. And the Pacific Islands Forum leaders, na Melanesian Spearhead Group, na we was todo que vi matin tu na Pacifico samai kira juga na vi toko ni. And mbos ni wulo September, o September na da tiko mai Honiara, mai Solomone. Sa ngandevi ke na misana tonggai na ave kima mi na vi liu ni Pacifica, ni kema mchando bat. Na kena sa sangataki na was Pacifica me dua na bonua ni veso tutaki. Kami ngai sangai na veso burtaleso. Middle East, ever live to never val nangongo. Europe, bonua to never val nangongo. O Asia, bonua tuke na ever val nangongo. Mera zone of peace talanga. Regional zones of peace. Me ngai tete adi na unau ngo neviti me romboti burbura. En in the reda na vang tagilaw ni matin tu sa dua na wasa ni labu lebu e kumu na tiga na matin tu vang tagitu nga and defense expenditure na tatang gumaki may naibalo lebu sa talanga na ilaw vang tagitu na vivolvoluti ando may epapala todo tu kina urur todo ke baka rawa me baka tuan ndan dau ni indona na soko mai na Pacifica na ngona tin kalima rosa ulu ala ko mai kina Ferdinand Magellan ta raida na Pacifica was Pacifica na ngona dona kana marau tu amani wagana kino ko na was Pacifica me Pacific Ocean iliwa tungani na wasa na deva ke urure Mar El Sud, na South Ocean, Southern Ocean. Iyan sangat may pagkakano pa may Pacifica. And natin kalima Rosa Ulu. Sa ngayon ko, sabi na kati may Ocean of Peace, Zone of Peace na Pacifica. Sa nga ni, tiyo na ngayon na burburaki na Pacifica. Baka na biya sa burburaki nga, iya Mendes nga, Zokovata, nabi matin tu na Pacifica, menda didi bagatu na nonda velu taki na nonda veu kadi na bese urbura, kame kakua ninda VCCV takadake na nonda kokua voivalu. Na militarization of the Pacific, na sulimen ko na matin tu ya. Main doa non tu kel nuangaleu eviti se ne Solomone tun to na sana do ngai da bana non tu lei vina katam tu balance kana the power balance military power balance in the Pacific da vina katio kan me kwa ni la mai ni sok mai ni la ka konye ni me vanga tari no Pacifica me do no bono ni nom ni CCV ni koko ase ni roka voiva. Tata na ngori turanga Prime Minister. Pambot ni tigul talambaga may matinto Australia, ando kita ni ngole pa matinto. Karena ni do talambaga na ni pamadala na bika ni rawatan ni ngole pambot ni leso tamatayar ni lulu ni matinto may kya. Enak. Lokanikara tiulikin don rau tulsungul kabitu na dorbo nung lewa ni nanda mataibalu rabo kita bitu kan don na wuli Zokovata ni bi matintu na Pacifica ka
Oleh Skovir Sara Vika una ra uli wala tu kena uli tatango magi tu kena. O maru ta wale ni orle rai vira. Na lakatanga ngoli wandi tu kena na biba sa so balatana wa torda ta ki di rauka wa tawanga. Kena wa wina ta iwanga ena Pasifika mena mai tiko viti dua mai lutoka kan dua suwa. Goe sa rani na mai wa nui taka kena na wa winakataki ni petrol boat todo ko wa taki tunga na Pasifika sara ni na laivo viti mi sa ngai viti o de Australia mi sa ngai viti na kena na repair maintenance ona vikango na buke le no bolo we lavo ni no do no ka na liu talanga vi na tumura jimengo na wali sui talama ina kilaka wa tawanga skills and clan ya do tiko na wono tawanga mai walu sa ndona kana liu ni zaka kai tukina ora sa talanga na sa tosto sa ga erran li voita vi wono tandiso na ono mai o tikina na tawanga kena wa vina ta iwanga na mai walu lutu sumu sa talanga na skills ya ka vina ka timena wa mbulu ta tale sarto te uchu kena na university ni Inandonua Fiji National University wakakina ortona vi bono ni wuli tale so wakatorda taki na kila ni daka malatana kukumea na karani wanda taki kena tawanga kena bo vina ta iwanga e ndona kai wanda ta mai Australia na vivu ke mtamana na vi wotor ta ramba na ngonsala na ta ikokawa na sea walls na vi ka kero le tomani na kena vi sekitaki ena nonglako e va diloi toka bo le waito bo leu e vortone toni visanga na le ni lavo e vanga taki na overseas travel artu ko ta to mai de tamakitiga na Facebook page ia na la ko ai ndo na I do live ka dikina e se ni la no ngande ka live na ka rota mi kino viti me va causa tu entra na vivo torre ta gira ramba ke na non ra vogandi ta tu na non ro vivo ka ni vita viti vo buna tu na bula sautu ni vi maliwai ni matenturu Australia vata ke viti nakasaka tona PM antato tiko na vi maluai ni ba matintu dewa ni tonga matinsinga wambotan ya sekolah mai na turang na tuitonga kena nanti mai tonga anandona bitano la kala kena matintu ko matintu biti ramdangan intono muni wamadala na bika samerawati na bisi Kongo buna bade na nonro visi kuma na tui ke na ranandi mai tonga o King George the 6th o te ke na ranandi o Queen Nanas Pau tiunga na visuriti nga bubale mai na bubale wa turanga wa buenrewa me lagu merto na kanra na turanga na buenrewa na tuneau or na wakana waga nra se waga bonua mai tonga anga mani na noma na turanga na presidenti na turanga bala tira kau senga me kuni visuriti nga bonua ni bono o no turanga lau ke na bonua tonga me dingo mana matentu ndona vi siko wa matentu state visit kamani daka ke na vi ngravi ni vindo ndo kai mai na state house na Garawana na state banquet na vingravi turanga bonua wa tabikina na tamada lagi tukei endo na vi siko vinaka sen baletolangan na nondro mai buka tikori
wangunuvi na turanga na tineau no roko o lila kamba dua na sema viva kani vinaka ka lista lagi na taundaku ni lotu ni sembar ni yang mena lotu kara sa tiuli vitir na wakanda metanga kara vivu ke na kaulutu mai ver na italtala ra tanto tomando mai kasama i voga dita kita jungo na veo kani vo no vo turanga vo lotu ni vo no na kingdom of Tonga wakakina na Republic of Fiji yang asar wele weekend na visiko ya ka wombote ni nangai wakileti na kana binaka na vi no na satu matanda kan tala na karto li vi maru itu wana ngonturana tineu ni resembara ni mai watikori na vi maru itu mika ka womini na wale ni rawa na neto ngoni ni bilita ki wa matentungo na matentu vogobata ni vi songsongo ka kitu matentu chino ngo begitu sule buana wedeng mereni sukumai ka sule tangana wedeng na bulwer na bono turang law merwe kora na nora sau ni bonua me tuneu tulau so ni bonua law ya sarba lebu turang premista wa mutan ni sa so matalanga na karoni taro yung palitan na viva tikor di wumbo ni sa uts ndoro na pala busan kan gi mai batikur tar na tutu ni turang atune awe na nomni matintu e kontra sumai na kana mai batawani na tutu babanua seng wala ni turang atune awe na sotar na banua baturangan ng banua atau mbak na kerempimpi ni penggarai baturang ngo na nomni rai baka prime minister ni matintu to kabata ya binaka na matintu viti tarato na bono viti government of Fiji is built on the Vanua of Fiji na binaka kina mendeitu na Vanua na ngaindei na matintu ngaindei na vika keve ni vingarai and reida na tokeni ningele ningoli era tava bunutu ni binakata na matintu me vanga taka se metorda kino viti na matintu viti e na binakati na vitokoni no er dova mai er no vilu taki voturanga vo bonua sava tu na kena iti bue ka dono kina me na vanga ngava taki tunga na itu vatu vo bonua ka vandi taki go er mertaur na tutu ni vilu taki voturanga vo bonua ava wino na vole na tamadala itu kei kena matumba se le voturanga averto na vilu tai vulkina mirto sabia pon bimbita tungo na non ravo buli vitale na turanga bale ke viti na turanga na marama vilu tai tiko boga bonua na uto ni vita ngandre vivi ke mami todo na karibi se sudu ke nei tutu ni vilu taki ke mami bintaki elected leaders say those who inherit positions of leadership o na sudu turanga amaratora nei tutu ni vilu taki wa turanga na vivonua sa tumtiko no burura sa rambile tiko na nanta kilaka sa le na rambile talanga na kan ngandreva na le ni vonua sa ndono me bakakina non ra kilaka ke na tutu baka o era milita i weekenda o turanga o vonua na vale bu turanga premista no ninguna bota san mai da weekenda no te bona na Voqa Ni Davui na vale da na vale weekendo indo me wa to blau ni takini na rumbo tiviten na ndo ka kambraki mer clatiko na vika so varitiga na matentu senyo ko la reuni ni newspaper na social media bina ka timara ronga kara rei de sartumba ko kana borita na television na video recording na kambrogani na reida ronga
ka rani wandi taka se sangata na vika e roronga tu i kambra ki arara tunga se tambaki e na social media. Pui na wale tsaram dongon.